Kiša koja ni malo ne liči na onu majsku, blagorodnu, sa kratkim prekidima lije po vasceli dan i noć. Hladno je da hladnije ne može biti. Ozeboše i požuteše tek iznikli kukuruzi i povrće. Ni meda ove godine neće biti za lek. Bagrem cvetao, ali mu slast ubile ledene kiše. Najveći hrišćanski praznik Uskrs pogodio se na 1. maj kada radnici cijelog sveta proslavljaju praznik rada. Da nije ovog zla koje dolazi s neba u lugovima i proplancima jedrih zelenih šuma i izletištima na praznik bi bili uranci, gorele vatre, tucala se jaja, dimili roštilji, dečurlija jurcala po livadama i pesma dizala do sunca. Neki su pokušavali da to organizuju, ali ih nevreme oteralo u kuće i stanove. U četvrtak malo odahnu smo, jer dan bi sunčan i pitom. Đurđevdan osvan obliven svetlošću i toplinom sve do podne, kada kratki pljusak praćen grmljavinom rastuži ljude. Tako je bilo početkom ovog mjeseca maja, mjeseca po kome se, kako kažu stari ljudi, poznaje kakva će biti godina. Po svemu što se dešava u prirodi i u svetu, ova 2016. godina ne sluti na dobro, ali da se živi mora. U vreme praznika nije se radilo od Velikog petka do 4. maja. Za tih 5 dana zabeležili smo nešto što nismo u stanju da objasnimo. Pitali smo se otkud po ovakvom nevremenu ovoliko automobila na ulicama, samo što ne jašu jedan preko drugog. I gde po ovoj vodurunji ide taj svet? Doduše, u petak je velika srpska slava, pa ljudi verovatno idu u nabavku. Ali što je mnogo, mnogo je. Ne slavi ceo Čačak Đurđevdan. Ali ipak bit će to nešto drugo. Ranije, kada bi padala kiša, čovjek bi uzeo kišobran i išao u grad. Sada mu umjesto kišobrana služi automobil. Besni smo mi, nema šta. Kada je u Čačak sredinom prošlog veka uvođena voda, rađena površinska i fekalna kanalizacija, privilegovane su bile firme Sloboda, Cer, Ratko Mitrović i njihove radničke kolonije. Privatne kuće su uglavnom imale pumpe i poljske nužnike u dvorištima. Nije prošlo mnogo vremena, dobili su i oni vodu i morali da prave septičke jame jer je kanalizacija kasnila. Mnogi od njih, da ne bi plaćali pražnjenje septičkih jama, a kišna kanalizacija im već prošla ulicom, divlje preko noći uključivali se u nju. Nadležni i tada znali, a i sad znaju, ali ništa ne preduzimaju, pa zato i dolazi do ovakvih problema. Kada je urađena jedna od najvažnijih gradskih saobraćajnica, ulica Danice Marković, ispod samog nadvožnjaka na trotoaru postavljena je šahta za kišnu kanalizaciju koja odvodi vodu sa suvog brega. Iako je fekalna kanalizacija odavno prošla ovim naseljem, mnogi su ostali priključeni u kišnu, čije cevi su užeg promjera i ne mogu da prihvate tu količinu vode, pa prilikom i manjih padavina dolazi do zagušenja, fekalije se izlivaju, teku trotoarom i preko cele ulice. Točkovi automobila raznose zagađenu vodu na sve strane, a zadah se po toplom vremenu osjeća do Morave. Ljudi od struke pričaju, nije teško utvrditi ko pravi ove probleme, nego nema ko da ih spreči. Čačanski autoprevoz, osnovan 5. februara 1949. godine, decenijama u nekadašnjoj Jugoslaviji slovio za lidera putničkog i teretnog saobraćaja. Posle teških godina i stalnih pretnji da propadne, oživeo. Privatizovan je 2007. godine i kupila ga je izraelska firma Kavim. U to vreme po gradu su počele da kruže priče kako je to veliki promašaj i da su Jevreji došli da izvuku pare, autoprevoz gurnu u stečaj i u propaste. Nisu bili u pravu. Oporavak išao sporo, a onda je na čelo autoprevoza decembra 2011. godine došao mlad diplomirani inženjer Čačanin Aleksandar Petronijević. I odmah nam kaže da su ljudi iz Kavima krajnje korektni prema autoprevozu i Čačanima, da su izuzetno naklonjeni Srbima i da njihov klub Makabi iz Jafe uvek ima po nekog Srbina. Sada njihov gol brani naš reprezentativac Vladimir Stojković. Da vam nastavimo onu prvobitnu priču.
Za 3 godine ovaj mlad čovjek uspeo je da se nametne vlasnicima iz Izraela, ojača vozni park i napravi programe koji su pospešili ne samo obnovu voznog parka, nego i poslovanje. U autoprevozu danas radi 320 ljudi. Ima 129 kvalitetnih vozila, a ove godine kupit će 18 ekstra modernih autobusa. 4 su već stigla. Napravili su izuzetne programe i povoljne ugovore sa najmoćnijim privrednim i turističkim kompanijama. Tako da je 25 autobusa autoprevoza stalno stacionirano u Beogradu i imaju posla. A koliko država vajdi od toga, najbolje govori podatak da je autoprevoz prošle godine svojim vozilima prešao 11 miliona kilometara i za svaki kilometar uplatio u državnu kasu 45 dinara. Pa vidite i računajte koliko je to. U želji da afirmišu Čačak, privredu i lepote našeg kraja, organizovali su za privrednike i turističke organizacije Beograda jednodnevan izlet u naš grad i Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Vreme ih na sreću poslužilo. Posjetili su Narodni muzej i galeriju Nadežda Petrović i provozali se brodom do manastira Nikolje. Gosti su bili oduševljeni ovim kratkim upoznavanjem Čačka i Ovčarsko-Kablarske klisure, a mnogi priznali da nikada nisu bili u ovom kraju i obećali da će u destinacije svojih putovanja obavezno uneti Čačak. Na fudbalskom stadionu Borac igrao sa Radničkim iz Niša i pobedio sa 4:1. Nećemo vam pričati o utakmici, nego o događaju koji je razveselio publiku. Neki mangup, ali u pozitivnom smislu reči, dok je Radnički napadao gol Borca, ubaci Kera u igralište i kako pravila nalažu, sudija prekine utakmicu. Nastane jurnjava za Kerom, on krupan, umiljat bi da se igra i nikako da ga uhvate. Na kraju ga kapetan Borca, Mario Maslać, prevari i obojica dobiju najveći aplauz. Pre 3 nedelje prikazali smo fotografiju Mačija ljubav na poštanskom sandučetu u Čačku. Da su mačke u Beogradu iste kao naše, samo drugačijim stilom vode ljubav, govori video snimak koji je na haubi kola napravio prilikom posete glavnom gradu Čačanin Dragan Čakarević Čakara. Priča o životinjama i ljubavi da završimo sa kucima Vlijanerom Belčom. Dok smo na Suvom bregu po kišici snimali prugu, naiđe Ratko Niđović sa Kerom kome fali leva prednja noga. Pozdravljamo se i pitamo kako je Belčo nastradao. On ni 5 ni 6 kaže. Žrtva je švaleracije. Pre 2 godine krenule kućnice, a on za Kerušom izleti na put. Udare ga kola i odbiju nogu, ali ne sasvim. Pokušavali mi da ga uhvatimo i odvedemo kod veterinara, on se otme i pobegne. Nije ga bilo godinu dana, mi misli da je završio u Jendeku. Prošlog proleća odem ja na vašarište kad on tamo. Prepoznam ga i zovem. On maše repom, ali ne prilazi. Vratim se kući kad eto ti njega. Obradujemo se svi mnogo i od tada ga negujemo i pazimo kao da je čeljade. Ali on i dalje trči za Kerušama. Plašimo se da ne ostane i bez desne noge, naučio da se čuva. Ne leti komuva bez glave, vreba iz prikrajka i rabota mu polazi od ruke. Vidio ga ja u akciji.